Är det bra? Han är bara nervös. Men jag är lite orolig för det bara. Det är mycket man inte kan styra över. What do you know? Braxton Hicks contractions a week beyond your due date. Healthy pregnancy. Cutie pie's in position. Should give this baby a birthday sometime next week, huh? Say May 7th? Do you recommend we induce? Better? C-section. A little rejiggering of the old birth plan. Nej, vi har altså aldrig haft en fødselsplan. Now, I know the two of you have been pretty set on a natural pop-out, but pregnancies can toss a few surprises at you. Of course. Du har ikke tænkt dig, at vi skal til at tage råd for den der tegneseriefigur, der sidder lige der, vel? Det är hon som är läkarutbildad. Think of the procedure this way. Guaranteed baby by Mother's Day. Jonna, snälla. Nej, prøv at høre. Vi planlægger alting. Vi planlægger vores sexliv rundt om dit manipulative knalderi, og vores socialliv rundt om dine røvsyge kollegaer. Og nu planlægger vi hele vores families fremtid efter din tidslinje og dine forfremmelser. Så jeg har brug for én ting, som får lov at ske af sig selv. Okay? Doctor, my wife and I agree. The baby will come when the time is right.